times mo wasap lo 3 times mo vote lo ro bane ko amana election gi election ta mo chen khang bi ni sigi procedure macha din na khoi na khang bade ta mo yam hen bani khoi na khang sin wari ni ma mo si ahum lo wasap lo ro bane ko amana election nomination to budu da musu yauda adu su yawini adagi di MLA obada amasu amu oren information lawrini mantri obada amasu lawri ahum ni adu law se di yawri party constitution schedule 3 yam ngangi ne true faith and allegiance to the constitution India hold the sovereignty integrity India swai silum si khoi interpretation je ko harmonious interpretation tawraga di na na moi si action lo ya rabani ko adu aina haje bodo action lo ro hena lei gre adu ni da adu nuai tabam yaw tawse mijang chief minister 𝗨𝗂𝗺 𝗣𝗵 sida akhoi gi honorable chief minister sina mediator oibiu ha kano high re ba kano niti ayog ki kano moi mi pham chat pada ko adu dum soi rabani mediation is mediator lane ko aduga mediator is direct involved oine settlement process other square highway abasi good office obiu haiga do good office haiga ani leko this settlement of dispute sigi port mayam le jude settlement adu settlement how akhoi gi hije hujik lai sida tawsi mediation haibane ko mediation gi mamang da male duna good offices kawi you Israel ke khatna bada ko Iran Iraq khatna bada UN Secretary General na good office tawi good office kai no kana kaim tawro ma taw tu conducive atmosphere am sem do wari sana bagi ma kaim yaw do nabani unaya da mi he famina ro unaro ko cha ka pithak tan ko ma atmosphere do phajan do wari sana ba conducive creating conducive atmosphere so that party can sit together and discuss their issues ne ko adu gi adu na good offices ka we ako sina mediation na ba sidi bera ne mediation ha ga di mediation yaw do sidi mediator em yaw khone ba pu ngasai gi 𝗨𝗂𝗺 sina mediator oi do ba mediator ha de kaino ma si sai settlement yaw sel ane ma si adu da ma di neutral na te madi juni ju hai mi juni ju hai moi leader ni ju hai ri moina adu adu som una kharbani mamang da khoi gi mamang gi joram thangai matam ani hom unare adagi 𝗨𝗂𝗺 matam su unare ITL ki kari gi kotu gi korang gi kim kerang leader me adi moi gi 10 MLA mem loi una kharbani adna neutral oi da mi na mediator ohen ba very danger ai on observation ko America president la ke bra UN gi la ke bra amal it should be neutral oi do ba sidi neutral na te ba quite fast choice akhoi khanga bana good office puto ki yai good office di ma chief minister good office puto ma yaw do ngate wari sawa ya na ba e sirum ji phamoko cha puro ko din ka ma loi sin do ma ka yaw do ado huji ki mediation hai ji da di mi je dai yaw ki phamane ba onang na kari hai ba nang kari asin sum mi sin sum de ka tawra ne ado di masina kano ni Israel ga Hamas ka kai khana ba America president in America gi khoi ki kano se secretary of state ni he mediator tawe pora dai yaw Israel mi chang tawe adu di ya sidai da mediator ha ti good office hai dong ne akoi chief minister in chang khangam do man de mediator ga good office ka khena ba se si like pa da ya ro si international law da yaw bani settlement international dispute UN charter da kai da chang yeng da khang ro aduna good office oil ga di 𝗨𝗂𝗺 na taw bu se khu yai ba ko adu ga mediation oi ba mediator ni ek taw bu ya de ko adu di mijoro ngasai cookie gi lalho ba hai ga da terrorist hai ga da moi mi chang ga wayen khani luai ga sudi thare hadu si court kumane mediation conciliation court ka lei sum bane ba si taw ba ya do poni si madum suai adi wari sa ba si mai suai ya ning dre terrorist ko wai sa ba ya poti ko hoi si kari nu khangde assembly chu wari sa bi process hauri kai chu hai ko assembly ni khoi na yang kan ngang ya de privilege kari gele taw ko akoi humble appeal da di wari sa ba si dangerous ni ko wari lal hauri ba mi hat ba genocide to kangu du ga wari sa ga la ga di khoi kai no to du si wo bodi wari sa dong ti military crackdown to do ne military crackdown is only solution ne India government assembly resolution law dong ne we should do military crackdown against those terrorists dreaded terrorists na resolution ta dong ne akoi wari sa ni polkin dialogue to ni polkin solution ni kai no polkin solution ni ningka tamba separate emission pi je polkin solution go atai di polkin solution go ti polkin solution pi ni moi harau ro mani moi de kai no sem ro bane hayang wari sarak pada moi council ma sem ro bane punjal laga ya advance ni moi hana pre plan da wari saba kaura ni we should be ready ga loi tawram ni ai kham danger ni wari sabi ba haiba sim soire asopudi moi mathak ta military crackdown to is only solution natraga de khoi berani ko
aduga pangpilen parang naga haiba kano union territory hum khaido si kai mai mango ma kai oirang gani mai mang bagi haina bi leibani ma sna wa khoi chung unar pada ana du potung topiro manipur di sukai kai ba de ko manipur gi territorial integrity je sukai kai ba de prithvi force am thugai ya de akoina lo pajar pada thengna ji tamo ju sui thabiran khali akoi kashmir da kai hi ha kashmir gi bill iti yawi ne ko kashmir gi si jamui na kashmir reorganize act 2019 se Ladakh na without legislature union territory Jammu and Kashmir with legislature ko assembly le seme phare anyway adu kai ramina ngasai 2019 gi ek am lein adu gi type to bi usni moi hai sin na ro adagi ek case ma lei sa phau case ni masi pa ma yam pro pa do ai 476 pages in re article 370 of the constitution other writ petition kun gani thoem samjennare asi president 143 the reference at pani supreme court and just mangan held to buni case ama kha oiba judgment ahum phangbi gani just ahum mana khoi gi diwai chandra chief justice yawi ko ma yawaga judgment ama adagi di justice kainona sanjay kisan call gi judgment ama adi sanjib khana gi case ama kha oiba judgment ahum oidoiba siga ji pam chang pa jammu kashmir gi di Maze agreement sign taude akoina cookie tabir ka ngai ko ngasi cookie tabio pamling yaw gati mo thabi ko copy ma Jammu and Kashmir the instrument of accession ka sign taweba adu maze agreement sign taude ni si case yaw ni an instrument accession sign tawu numitu da di mo proclamation law thok pani India constitution ma khala leine na adu loi bane my sovereignty sign da tawgi bane ko adu gi po ni aduna mo instrument accession nang sign tawuni the maze agreement Manipur taw Tripura taw si sign tawram de mo di ana khoi di maze agreement sign taw India da merge tokiba maze agreement du lali chu me khoi haijar adu gi du chapter bani ko maze agreement sign tawrok India da khoi si merge toki na ji historic fact ti legal truth ne si aduna maze agreement kaino this is the treaty between two sovereign country nemi India is sovereign oirami matam du da Manipur su sovereign country nemi aduna sovereign country in sign toki treaty nemi treaty ji ek provision kai matam da Vienna convention law treaty nam lei ri ba ko adu matungina 1969 adu apply tor ka doini aduna adu gi portion ko munne yenga da bani akhoi gi chief minister na su assembly hai dawni we merge to India by merger MP na su hai bi dawni MP su hai di MP kharabudi wangang e na hangai wangang da ngangam da MP ngang tharamba hanak ti walo ngang e yam phare even including Maharashtra na jaw bok to wangang e ade bimol ngang e ade gi am alfred ngang lu ngang e phare ba ko ngang mu da merger gi min suam pande am tang palwal ai nai to na hai jabani assembly da adagi di parliament da merger gi misung panbi mayam khangu janti merger gi taw India da sang gi haise mayam khanga moy ka ozana hojik ma ozana sig argument je ai ju inong long da tari have tari ozana hojik ta thambiri ba ai Manipur ji kai bi aro have gi wafam di tongan ba area mayam di yena raga ju but legal perspective te gi Manipur ji ai gi sovereign nation ani gi agreement amani meduna atopa Kashmir gi issue ga natraga atopa state gi issue ga manade have ji madi oza yam nungai si tabam da oza mamang da ngasagi parliament gi wafam ji puthora kan da union minister Amit Shah na Mount Harriet che Mount Manipur on thue haidina lauthopi matang sida Amit Shah na mamangi singam mami othorpi wari da Manipur je India ge hana constitution lejeram badu sovereign nation amani haidana Manipur gi asagi independent Manipur gi political history mana pangi bado adu matang de kai happening hojiki do ina hapsan jaba mana ko adu ma maje ge mingi post ma khoi na haibadi khoi ai article e ko du matang da adu na wari ne du ka MP gumba assembly na hai ga do ne base ha panglen haibadu chumda ba ma de ha harau ni mai matang na khoi khanare ga na ko adu wa du putok to ga mangon khoi khan mam chang ya do pot manga pangang to bi nu bondu na haibam chang adu gi message na khoi na pining ise amana international law su nei na dia ko khoi da kandu international law na kala ka ni ya mathong khang pote na ko ni aji kem kan lu ji sana da bi ta urak pa yawe ba khoi na ko lu ni ya de su toksel du pai te na ko adu moi gi matak da khoi gi kano na ga khoi gi assembly na ga chief minister ga nga ngam gi khoi di right su leje da bai ta yam sonje ba khoi di aduna south ki orga yam kan ba khoi gi state sina federalism sa sara ga su sontak level state ta chinge Manipur se international khoi principal am lei my principal si 𝗬𝗂𝗺𝗏 that is juris ka we ko mas latin ni man hai si SU possess under law hai ba masi da hai na masi afau case lei bani akhoi gi republic of Mali case international court of justice na held to ni ko masi ne kana kan da colonial power na thadu matam na nang le ba territory do adu nang na colonial de khoi British ma khala remi British paramount sin gi ma khala le remi Manipur chai lising ani hum wari mani ko duna akhoi British ma khala le remi India su le remi mo na thadu mi na British na bye bye no ning kha tame thadu matam do adu le ho ba khoi
boundary se sukai akhoi na atoba leiba amda adu gi pura changi akhoi changi malam de lakna ti British na colonial power in British paramount si makha le ma territory du pura India da merge tawri ne khoi na adu gi territory sukai kai ba de masi India thugai ba yate ko masi international law na hai ne adu principle si 𝗬𝗂𝗺𝗂𝗃𝗃 adu ICJ International Court of Justice na laukthokhrabani adu principle si customary law ne hai ma hai customary law hai de ade hendokre man hai 𝗓𝗂𝗺𝗀 international law gi khwai wang principle si 𝗓𝗂𝗺𝗀 koi 𝗓𝗂𝗺 hai kai no khwai wang principle 𝗓𝗂𝗺𝗀 ana 𝗓𝗂𝗺𝗀 kai no kan da preemptory norm international law and it cannot be derogated in any circumstances preemptory di khwai wang ba norm mayam le da norm the highest norm ne ma se ado ma si nang na kari uma circumstance ama da madu gi norm du thugai ba yang hai ba suaya da adu mai state yo hre ma de sanga se hai ba 𝗬𝗂𝗺𝗀𝗃𝗃 principle se adu yo hre adu du khan mam chang India da India khanga laga di pangmile hauke kumba lag am thol as o 𝗬𝗂𝗺𝗀𝗃𝗃 leima ne manipur si di Kashmir dona instrument accession sign tor changi leba ta mani ne instrument accession lor ga mu the merger agreement 1949 ama su toro mene suma si khuthaya da man article 3 pambe aro manipur da article 3 ne thugai du che article 3 je palga ni jamui ka je thugai ba uni pondicherry gi manani ga 329A ga thamjali je adu gi ne ba ko mo 329A gi makha da union territory sembiro kan law khong to bane ba ko 329A ga kem chanaro manipur da article 3 ju pambe ati tawodabu akhoi chingna bani article 3 si article 3 ge sathi bamna state ama maming hongge natraga mai territory thugai ga ba da state assembly thadara kane ba thadara si view dang hai ma state assembly the view the modern view hai tare ne adu gi view do supreme court si case hai re article 3 yawi ba state assembly da thadara ga no gi view piro hai do this is not mandatory nati masidi akoi kanon nati masi only suggestion lobo khakti wani aduna man view piro era view the negative la ka positive la ka adum parliament ngam na hajal eba ko aduna di am lure aduna khoi safest side ta article 3 ji semdok pa ko article 3 ji provision makha da provided den to hapsen bi yam phari hap daga su thugai bi ya da ba thugai bi ya de heban thugai ga di ka bai dawni thugai na heban ati ko aduna ai wakhanda sumaina paumilen gum kai gumba aseng bati mosi action lobo ya na ta mo jo hai yam chumjan action low da action si low na ba lai ko India ki constitution makha da low na ba thiba ama ade amana representation of people act 1951 am lai re ba ko adu makha action low ba mana traga na ko assembly gi rules ni business ka to adu ahum je lai to ba sina MLA की मतलब एक्शन लोगों की अरे अमना BJP की constitution और BJP में लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की constitution में लेने वाले मांगों देखिए member का जी पंगांगा पकड़ो तो ले बाग थुगाई आप ज़्यादा अदु तो एक्शन लोगों की पार्टी ने सो अदु जो लोग देखो जीता अने हम लूरे ने कहा अदु हो जिले इसी कहने वाला simplest थी मोही मतलब एक्शन शुरू लो है बने नहीं जी कहने थी एक्शन लोग इधर ले बाग ना मखने दामु जो यार वो कहना चेन्नई में खन्ना बता लो ले ती कहना तो खले बाग घूम ना लो ले हम ले एक्शन बोलो intention si yam kheni na command action lo ba ya ge ha na lo thi ba ma command action lo da ge lo thi ba adu ne command action lo da ge sat khre manipur thuga ge ha ba adu ga madu na barot gai ge ba adu action lo ya di hari ba mida jing do aduna mo ja seng ba di 3 times mo ji wasak lo 3 times mo ji ot lo ro ba ne ba ko amana election gi election da mo chen khang bi ni sigi procedure masa di na khoi na khang ba di ta mo yam hen ni khoi na khang sin wari ni ma mo si ahum lak wasak lo ro ba ne ba ko amana election nomination to bu da mo su yaw da adu su yaw ni adagi di MLA oi ba da amasu amu ordinary family lo ni mantri oi ba amasu lo ni ahum ni adu lo se di yaw ri party constitution schedule third yam ngang ne true fair and elegant allegiance to the Constitution India hold the sovereignty integrity India swai silum si khoi interpretation je ko harmonious interpretation tawraga di na na moi si action lo yar ba ne ko adu aina haija bodo action lo ro hena lai gre adu ni da lakchani masina manipur ki chief minister na daki manipur da thoiba crisis ga horokpam si ai koi ngasai illegal immigration haidare sini maroina cross border da आइनिया दब मोंग द म्यूई मैम अमा चंगसलपा अदुगा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस अमा मसिदि क्रिएट तौरपदगी थोलपने हाइबो फम अमा अतोपा मन ड्रग की इशू नि अदुगा ड्रग की इशू जिगा रिलेटेड ओइना हाइरिबा जी मसि हिस्टोरिकली मफम जी एरिया सिदा कॉन्फ्लिक्ट लेबिसिनसु हाइरिबा क्राइसिस लाकनबो होनबदा अचो फैक्टर अम ओइहाइबो वफम जी मणिपुर स्टेट असेंबली द थमगी मसि नेशनल मीडिया मैम नसु याम चावना रिपोर्ट तौरी अदुगा हदक असेंबली थमगी बे मरुबा वफम अमना हौगिबा चही मंगा जिदा मणिपुर दा अखोगी इलीगल इमाइग्रेंट्स लिशिंग अमगुंबा
identify to wong ngi habani si sorry lising tara ga chatruk ga subna 75 se 10,675 se identify to wong ngi habani masi not just Myanmar gi mi khakta na tana masi de yawri baji China gi yawri Nepal gi yawri Bangladesh gi yawri even Norway gi citizen phaw yawri oza masi gi ofum si ya kam yam serious oina khanbi sigidi akhoi di logi midina kwa lo dum haijagi natraga di lana lo shu yaibo adu din akhoi na NRC tawsi haise National Register of akhoi citizenship update tawsi haise national updating ni ko 1950 da tawhrbani adugi asam ko tani khoi tawse akhoi na khali na sigi NRC tawse assembly su reform tawhre mamangi na kinate ada akhoi kham NRC ga si akhoi gi right ni ko fundamental na te state right ni kaino bu citizenship ekhi makhada akhoi gi rule am leba ko nation akhoi gi kai hai akhoi gi identity card ka to adu gi rule du yaw bane ba ko adu gi rule du gi third rule du ne ba akhoi gi NRC to tu se adu palaga akhoi ji state right ni NRC to si hai se adu ne ba NRC yam thuna to bum chang ba hai tare ada ngasai illegal immigrant ka ke illegal migrant hai supreme court moi sing si yam asuki matik khandok ko darkar le aina hai bane team si Supreme Court case of home labor ko 𝗬𝗂𝗀 against Union India haisi 2000 kanoni 3 gini aduga 5 ta so malai 𝗬𝗂𝗀 haisi mamangi asang gi chief obiramdo hojini Union Minister jahaz ki shipping gi kari gi paidna ko ada magi matamdu da mana PIL thar kanda Supreme Court just ahom ne hel tobone 𝗬𝗂𝗀 against Union India haisi yamoro case ni sina asam de NRC tawse adugi case gi magi result ne ba ko aduna NRC tawdusi moina haini ne akhoi di 355 leiliti tawnei dana Supreme Court hai di last number influx tawraga mafam dugi demographic ta change ma lagadi madu this called aggression haini akhoi di foreign aggression external aggression ga lan tar ko lowidana lang mai ga mayam pa ko aduna ti Supreme Court na hojiki 𝗬𝗂𝗀 sigen kamada para number 24-25 da mali Supreme Court hai si external aggression haina article 350 yauri se nangi lan ta ko nungoi pa ga bomb to teng thokjel bu wana ti mi mayam changsel ga mafam dugi culture da tradition da demography da hongan bado that is called external aggression ni haiba and Assam is facing external aggression aduna moi mathak da madu khro aduga mapan thado khro haibagi wari ni da aduga chamane Manipur ge case ju Assam di population yame ba ko Assam di mi lakh kun na ma kun thra yang khem chang hilak ba se moi di aggression haibi ai Manipur de den khamba da Manipur di mi lakh kun thra manga ka ki wari ni da ko adu apik pa naga gi kuki gi thado gi kari gi amu khaido di kom korang ga di am picture pore moi di mi lising manga sang pa si aggression haina lor su ai adom da kupthana yenga ga aina khamba adom da akoi mi am changi lising tara di akhoi tips of iceberg ai done yam lera mani ching di khoi na su asai si administration to bidram ni na singi lam si di akhoi gi soibam le di Manipur government su mai rit hai akhoi na rit akhoi administration su to bidram pham ne ba si di aduna adu gi pot mayam ma ngasi ma ngangi ngate ko ngasi gi sarkar da sai bu share ma si di mamang tawra ne soiba ji matik soibina ba hai tare adu aina soiba nang na soiba thina da bi da ko leiba ki ni khalaga khoi si South Africa ga de boy di national unity government ko moi saka South Africa bajaga jani ko leader party ga letabo afaba mission saka paina do adu magi wakhan ga se ko chenba ko Congress ni aina BJP ni aina Janata Dal ni United ni kai thadok ba ha party politics to dia pote taw su leiba ki issue da di Manipur issue sina hena maru ena khan ga done adu khalaga NRC chin basan na taba aseng ma tawbi ba NRC su yam lui ko aina tatan haijabo NRC tawrakanda tawbi yan khali soi taw kuma tamsida yam luri se khoi da foreign government ga Bangladesh either Myanmar or either Nepal ga khoina akhoi treaty le hodraba hayeng foreigners extradite tawbi yaroi foreigners deportation yaroi ba ko treaty le hodra phelo ni Assam is fail NRC Assam phelo kai na ka moi treaty le hodra ba and treaty ek hodra ba hayeng foreigners khandu ena khandu ga moi da depo pi ba ya lo yaroi moi lo da di moi da last citizenship pi phim la ni ba ko aduna ina khamba da no mi akhoi leire mani team tawraga treaty do sai nga tong na du ni adu treaty do hodra ba NRC exercise will be kam kanar roi ama se ko chief minister khangbi ba union home minister khangba to NRC to se ga maming ni to salo ba NRC matam yam changan pesam changani level yam changani memu tax samane ba adu tax oin haido hoji do foreign country singa treaty le hodra ba NRC to success roi okay also thank you very much ai aroi bagi